ev dem û hemû demên we xweş min temaşevanên hêja li ser ekranên Arwar TV em bi bernameyeke taybet li pêşberî we ne. Îro bernameya taybetî em dirêj dibin ji Ewropa diçin wiya lî okyanusê Amerîka Washington. Mêvanekî min ê ezîz heye Necip Balayî rojnamevan li Washingtonê îro bûyî re em ê di derbarê siyaseta nû ya Amerîka, Ewropa, Rojhilata Navîn, Kurd, Tirk her wekî din em ê biaxivin. Yek Necîb tu bi xêr hatî serçava hatî. سپاس برای احمد گلک صابی سپاس ji bo te ji bo temaşevanên Arwar TV. Evîdarim tu başî. Başım, rewş baş e, her tişt baş e li vê derê. Amerîka ne sar e, ne sermaye. Bihareke xweş e, destpêka biharê ye. Hint rojan sar e, hint rojan germ e. Lê wek dizanî ku klîmaya îsal, abûhewaya îsal hindekî cuda ye. Dibînî dem û dest rojek yan rojek germ hat. Lê bi şêweke giştî tu dizanî ku eyaleta Virginia eyaleteke wek bêjin peravên Rojhilatê ye. Herêmeke xweş e. Her 4 werzê tu yê demsalên wê diyar in. Havîna wê, bihara wê, payîza wê, zivistana wê. Tu niha li Virginiayê yan li Washingtonî? Kek Ehmed wê dizanî Virginia Washington bajêrekî biçûk e li dewroberên Virginia. Yani Washington dikeve navbera 3 eyaletan. Maryland û Virginia û weke bêjnê Washington DC, Columbia District. Belê. Ev xwe jî eyaleteke yani hem paytextê welata û hem jî eyaleteke ser bixwe ye. û Virginia mesela pirek heye navbera bajarê Washington DC û Virginia da. Yani pir hene vî alî Virginia'ya alê din Washington bixwe ye. Yani tu nîzikî Washingtonî her wiha em bêjin. Nêzîkî Washington yani ji ber ku ji vê derê ji derê dûr weke Ewropa em dema li Amerîka dinêrin zêde ew destpêkê Washington tê heşê me. Belê rast. û kek Necîb em bi taybetî li ser rewşa dawî ya siyaseta Amerîka ez dixwazim em hinekî sekinin. Yani piştî çûyîna Donald Trump û hatina Joe Biden pir zêde siyaseta Amerîka da diyariyeke tune yani zelaliyeke tune yan jî em wisa dibînin yani ji Ewropa pir zêde zelaliyeke naydîtin çi di derbarê nêzîkatiya Amerîka li Ewropayê be li Yekîtiya Ewropayê tu zanî dema Donald Trump da hate gotin ku Amerîka wê dev ji NATO berde yan NATO were guhertin derbarê NATOyê da nêzîkatiyeke cuda nîşan kiribû û her wiha dîsa nêzîkatiya Amerîka da di derbarê Rojhilata Navîn da bi taybetî di derbarê Tirkiye da ya Iraqê da Sûriyê da diyariyeke pir zelal tune tu li wê derê ez dixwazim wisa tu bikarîbî yani ji me re hinekî behsa rewşa dawî ya piştî hatina Joe Biden bikî tu guhertineke bi rastî hey tune yan jî jiyan pir normal dewam dike û kes pir zêde firqê di navbera dema borî û dema niha da nabîne. Ehmed wek dizanî ku niha cîhan hemî bi rewşekê alaqedar e yani rewşeke nenormal heye li cîhanê hemiyê ji ber wê yekê her tişt bi zelalî dernakeve. Eger na wek dizanî ku pandemiya ya Covid-19 an ku vîrusa korona û belavbûna wê li cîhanê bandorek ser hemî aliyên jiyanê kiriye. Jiyana siyasî, jiyana aborî, jiyana civakî, jiyana jîngeh û her warî da guhorîn heye. Ji ber wê yekê her welatek dixwaze xwe ji vê belayê rizgar bike. Yani rewşeke nenormal bû hemî cîhanê peyda kir. Wek dizanî jî ku rewşa aborî bû her welatekî rewşa aboriya navxweyî xala herî giring e. Li Emerîka jî wisa ye. Wek dizanî ku piştî ev salek derbas bû bi ser vê pandemiyê de bi hezaran
کمپانی راوستیان شرکات بچوک راوستیان خودیان رستورانتا خودیان کافیان کارمن فرمانبر هر همی مال خودمان روشک نه نورمال پیدا بو جبروی که دماکو جو بایدن هات سر دستهالات بیستی هیوایک سوندا لاداری خواند و کتا قصر سپی کشک سپی پلان اویا یکی شر لدج پاندمیه بو یعنی آلیندج نهات نماندلا کرن البته امریکا نکاره وکتا گوت امریکا نکاره به دنگ بمینه جبرکو بنگها بریارا جهان دست امریکا دایا همو واران دا وار اولکاریه وار آبوری وار سیاست نافنتوی جبرویه که پلانا بایدن یا یکی پاندمی بو توی پلان جیدا از کارم بکرتی بیجم کو پلانه که سرکفتی دا دست بکرن لگل ستافه که لگل اکیبا یا حکومت و کسن پسپور دوار ساخلمی و دوار شر لدج ویروسان دا پلانا آبوری دا دست بکرن او پلان جی بهای ملیارکو یعنی 1.9 تریلیون دلاران در باز کرد للكونغرس والجواتا نوينران دار باسكر اف بروغرامك برسر كفتي بو لامريكا جبو امريكا جبو كارمندين امريكا جبو ولاتين امريكا سركفتنكا قالك مازم يعني جبركو مليونان بوان هاتن يعني هم شركات هاتنا بشتباني كرن هم كارمند کو ضررمند بونج پاندمیه پشتوان یوان هاته کرن جبرو اینکه اف پلانه حتی نه یعنی حتی بیرجی بری دو روزانجی سروک بایدن بریارا کو هر کسک لامریکا دخوازه یانجی مافی واکسین کرنه هیا اوجی پنگاوه که گرینگش برکو وی 200 روش دانانه 100 روش دانه کو 100 میلیون یعنی هر 100 روشا دا 100 میلیون انسان بهنه واکسین کرن لهش نگهایا که احمد نگهایا 100 روشا خوا یا هاتنا بایدن تقریبا همانیزی که حتی کو 100 روشی 110 روشی و همی امریکی بکارن بگهنه واکسینه و بخود دجي فيروسي ايكو بخوازه البته يعني قصد كنت دبيجي يعني دهندور دا بيشتي هاتنا بايدن يعني راضيبونه كه غرسيا جل هي نوزا لبري ام لدروا يعني لدروا امريكا لاوروبا لروجلاتا ناوين او زيده نايديتن يعني الواندر herkes دم الدنيا رد ويجه بيشتي هاتنا جو بايدن تو گهرتنه كه تونه yani kesen bejin wan peşketini kutu bahs dikil Amerika nabinej derva yani bi taybeti de derbarê Avrupayê da rojilata navîn da tişteke nû ji rêveberiya Joe Biden naydîtin pêwîst e bê dîtin ji ber ku kar hatiye kirin yani em bêjin her çende girê bi vê plana مازن یا پاندمیه و که مگود و هر وصا پلانه که دنیا مستر جی هبو او جی یا بنسازی یعنی یا جرخان امریکا او جی بهای 2 تریلیون دلار پروگرامک برنامج در باس کریه او برنامه نها کتیا روژوی و دخوازه یعنی وکه بیجن باجا کمپانیین ین مازن همیا بلند بکه وشوي شوان كامبانيين ين وكبيجن كرتا تايبات سكتورا تايبات وي باريش تكساوان ور بيجرا انكوج باجاوان ور بيجرا و جيرخان و بنسازيا امريكا چارسر بك 2 تريليون دولار تشتكي نا وصاب صناعينا لي همان دميدا يعني جبلي وان بلانيت وصام مازن ينكبو نافا امريكا هاتین دست بکرن و کتینت روژه دا گله کاریدن هاتیه کرن وکه بیجن وگرا بو پیمانا پاریسه یعنی جون کیری چند روز دست بوی پلانه که گرینگش بو اوروپاش بو جهانه هر وصا سراست گرن و جاندن و ارگانیزه گرن ناتوی جنوبه
بری دو سه روزان بوکو وزیرین درو ین همو ولات ناتو پریس کنفرانسک یعنی ویدیو کنفرانسک انجام دا و لبروکسل هاتنا جمعه و گلک کار هاته کرن و جوینه دا هر وصا وکه زانی کو بریارین گرینگ ین کو هاتی نستاندن جبو سیاستا دروژی آلیه بایدن و زو هاتن دست بکرن وکه او قدغیا و سردما سروکی بره دونالد ترامپ دل سر ولاتن بسلمان دانای کو نابا بهنه نابا آخا امریکا ویزا به نهدان اف بریارنا گلک بریارندن یعنی وەکە بێژن بڕیارên serokatiyê an jî biryarên qanûnder ev hemû teqrîben 6-7 biryarên girîng hatine dan divê demê da her wisa tu jî dizanî ku berî du rojan li Viyana civîn pêk hat civîna vegera peymana navûkiya gel Îranê ku pirsgirêka herî mezin e nihal cîhanê di navbera Îranê û welatên yên zilhêz û yên mezin da weke welatên çar zayid yek yani ev planne hemû ketine tu rojevê da û bawer dikim ku rojên bihên siyaseta derve ya Amerîka dê bi şêweke bihêztir dest pê bike her wisa wek dizanî Asya dûr jî pirsgirêkên mezin hene bi Çînê ra pirsgirêkên Taywanê hene yê Hong Kong hene ya ev mesela Myanmar û derbeya leşkerî ji bo Amerîka sergîjiyeke mezin e ji ber ku îdara Biden jî wiha dibîne ku mafê mirov vankariya ji dîmokrasiyê tiştekî gelek giring e û ez bînim jî yani bi dîtina min heta astekî bilind rêveberiya Biden pêgiriye meselê dîmokratî û mafê mirovin dike Te çarçova ku rewşa li Hong Kongê, li Myanmarê, li Çîn heta rast astekî rêzê li mafê mirov bigire serdanên wezîrê derve û wezîrê berrevaniyê Austin û Blinken li Asya dûr bûn û dîdar û hev yani danûstandin û diyalog li gel wan welatan kir li gel Hindistanê li gel Yabanê li gel Taywanê li gel Kurya Başûr yani ev siyaseta derve niha hatiye destpêkirin bi şêwekê xurt dimeşe. Belê Kek Necîb ewekî nirxandinekî wisa jî heydi derbarê Joe Biden de bi taybetî rêveberiya wî de tê gotin yani di dema em bêjin salên pêş de wê zêdetir bernameyeke nîzîkê bernameya dema Barack Obama wê bê meşandin. Yani siyaseta Amerîkayê de guhertin wê çê bibin li gorî dema Donald Trump lêbelê zêdetir wê guhertin li gorî dema Barack Obama bê çêkirin. Tiştekî wisa tên nirxandin ji Avrupa ji bo Amerîka. Tu çawa dibînî? Ya rastî Kek Ehmed Biden bû xwe jî yani ew pirs rojnamevanan di destpêka hatina ser desalatê jêkir gotî wê kopîya desalata Obama be ewî jî yani ewî ji destpêkê gotiye ku desalatdariya niha dê desalatdariya Obama nebe. Ji ber ku hem dem hatiye guhorîn û hem kes jî hatine guhorîn yani ew kesên ku di serdema Obama dabûn niha piraniya wan kesa dibêje 5 sadê heta 10 sadê ji wan kesan di îdara Joe Biden da jî digirin. Eger na ew şexsên din cê xwe mane û siyaseta xwe ya taybet lê tiştê girîng ew e ku siyaseta Amerîka siyaseteke saziyan e yani siyaseteke bingehîn e bi taybet dema ku demokrat serdesalatê bin. Yani her serokek ku hat nikare li gorî xwe her tiştî. Nikare li gorî xwe rast e stratîjiye yani hêlên paniyên stratîjiyetê dikare biguhere lê çarçûvek heye gerek wê çarçûvê derinekeve. Belê yani derbarê Avrupayê de bi taybetî di demê pêş da hatineke Joe Biden wê çê bibe li Avrupa li Avrupayê bi taybetî yani hêviyeke wisa li benda hatina Joe Biden'in û tiştekî wisa hebe destpêkê wê li kê derê çê bibe. Ez bawer dikim destpêkê eger çê bibe wê li Fransa çê bibe
هرچەندە بریتانیا یعنی هەفکارێک و وەکە بێژن هەفپەیمانێکی دیروکیە یەکگەلێک نێزیکی ئەمریکایە لێ ji ber wek dizanî ku Fransa niha bingeheke giring ya Yekîtiya Ewropaya her wisa Almanya weke serokê siyasî Yekîtiya Ewropayê belê Almanya, Fransa, Brîtanya, İtalya ev welatên hep pir giring in yani ji dwarê bihêzbûna NATOyê de bu cara yekê û yani xalayekê xala duwan jî ji bo pêkanîn û weke bêjin praktîzekirina peymanên navnetewî weke peymana Parîsê, peymanên dinyên girêdayî jîngehê, peymanên girêdayî ewlekariya navnetewî yên aborî ev hemî yani dikarin navenda Ewropa xwe dest pê bikin û beriv herêmên dibiçin. Belê tu dizanî dema Emmanuel Macron hate beriya were hilbijartin di dema em bêjin propagandayê de bi Barack Obama ra têkiliyê xwe hebûn. Heta çend caran Barack Obama bi telefonê jî pê re axifî ev jê re bû weke malzemeyeke dema hilbijartinê. Di dema Donald Trump da zêde têkiliyê wan nexweş bû. Yê Emmanuel Macron û Donald Trump pir zêde bizanî nexweş bûn. Ji ber vê yekê jî ez jî wisa texmîn dikim yani bi taybetî rêveberiya Joe Biden wê yawekê bide giraniyeke bide Fransa û ewa destpêkê jî li Fransa îhtimal heye çê bibe. Ya din di derbarê Rûsyayê de dema belê belê ez te godarim. Wek dizanî dema Donald Trump da têkiliyên Fransa û Amerîka ew qas baş nebûn. Hinê li xala rexnekirina NATOyê gihiştine hev ew jî ku ji ber ku Donald Trump dixwast ku welatên Yekîtiya Ewropa pitir pere bidene NATOyê. Yani ew barê giran li ser millet Amerîka tinê nemîne pereş aliyê wan welatên dî jî da yani weke bêjin yeksanî be dana parey bû NATOyê. Ew xala duên yani دوێ meselê da piçekî sarbûnî çêbû navbeyna Amerîka û Fransa. Her wisa dema ku biryara vegerandina hêzên Amerîkî ji Almanya wek dizanî di şerê cîhaniyê duê de ew hêzên Amerîkî heta niha li wê derê ne dihan serokên Amerîkî hatin û çûn ew hêz her li wê dirêman. Lê dema Donald Trump biryara vegerandina wan hêzan da û ez bawerim ew ê rêveberiya Biden da wê çareser bibe ev mesele û dibîjtin ku pênga pajbavêtin hebîtin. Di derbarê Rûsyayê de wê tu guhertin çê bibe yan na? Derbarê Rûsyayê da her wek dizanî ku niha hind xalên sereke yên li gel Rûsyayê pirsgirêkên stratejî ne. Weke hebûna wê li Sûriyayê, dana sistema S-400 Firkiyayê, her wisa vêtokirina her biryareka Amerîka derbarê mafên mirov yan jî ewlekariya li Sûriyê û li cihên din Rûsya wê vêto dike. Lê xala sinûrdarkirina peymana navnetewî ya taybet navbeyna Rûsya û Amerîka de ya sinûrdarkirina çekê etomî. Biden gotiye ez heta dawiyê ez ê wê peymanê dirêj bikim û em ê dan û standinê li ser wê bikin. Li xalê din dan meselê mafê mirov mesela Alex Navalny opozisyonê لیدری اپوزیسیون نهاد گرتیگه دایو کتیه نخوشخانه و روشا وی خرابه اوروپا همی توی امریکا نرازینه روشا مافی مروف لروسیای رزیل اپوزیسیون ناگیره رزیل مافی مروف ناگیره روزنامه وانتین یعنی روشا روزنامه وانی نباشه دوان خالن مافی مروف دا و مافی جینگه یعنی پرنسیپین و پاراسنا جینگه rêveberiya Biden heta astêlin
آلیکاره و اوی پشتوانیه بکن کی داره به یعنی سوریه به ترکیه به میانمار به یعنی هر جهه که دی به اوی وان خالن گریدای مافیا مروف و آزادی رامان و آزادی روزنامه گریه حتی داویه بپارز از باور دکم همان نزیکاتی لی ایرانی جوه وسا دوام بکه بله وکی دزانی که بری دو روژا جوینا وینا چه بو و جگرین وزیرین در و آماده بون و اف بنگا وکا گلک گرینگ بو یعنی هم آلیه ایران حتی آستکی که عراقچی نوینره ایران بجدار بو گوتی کو ام نه گجبینین و نه رجبینن جی لی دما کو روب مالی یعنی نوینر امریکا شاندر امریکا بو پرسا ایرانی وینا دما وگری گوتی ام حتی آستکی گجبینن درباره و دیالوگا کو نها تکرن سر پیمانا نابوتیا 2015 لگل ایرانی بله یعنی دنابا پارانتز ده امکارم بیجن همان نزیکاتیا امریکا درباره روسیه دا چوا ایران دا چوا و درباره کره دا جی هر وسا دوام بکه یعنی وسا تیبت همان تشتا یعنی اوی وکه بیجن باجا یا دموکراتیت و مافی مرو و آزادی رامانه نده بله که نجیب چین هنه که جدایه تو زانی یعنی چین وکه راقیبه که امریکایه هم دواره به تایبتی دواره آبوریدا لیبلی هدی چین لهر دوری وکه راقیبه که سیاسی درد که پیش امریکا یعنی درباره چینه دا تشته که نو کو دما جو بایدن دا چه به هیت تو چوا دبینی یان وکه چوا کو دونالد ترامپ دوام کرد و وسط دوام بکه تشتهری نو اوکو بايدن دبيجاكو دبيتن او باجال سر شركات چيني او كومبانيين چيني او كو تينا امريكا يعني جيل دروجي كاردي برهم بيوان امريكا او وي باجي هلينه شبكو دوزاني سردما دونالد ترامب باج خزبو سر و افجي بو صدما الوزيان او دبيجن يعني وي رابي كوي باجي بله وی باجرات که و دبه یعنی هش به تمامی نرابویه بریاره داویه نهات یدان لنها چارچوبا یا پرسا مالی دا و آبوری دا وکه بیجم پسپورین امریکی جوینین خو انجام دادن و اوی بگهنه انجامه که درباره وی بریاره هلاندنا یعنی فرض کرنا باجه لسر شرکتین چینی و یان جی هلاندنا وان باجان شی آلگی وش آلیدن و مثلا اولکاریه یعنی بو امریکا اولکاریا کوریا باشور و هر وصا اولات دوروبری هونگ کونگ تایوان میانمار هندستان پاکستان اف جبو امریکا گرینگه جبرویه که امریکا حتی آستکی ریناد روس چین بکریل سر هرمی ببینه چل پاسافیک یانجی هندو پاسافیک به یلو و بکن یعنی و مجارا باجا لهمبر فیرمین چینا و بکه مجارا بازار جبو اولکاریا کورا باشور و ولات دن نه و پرالیل دو خالین شفجدانه بس و پرالیل به هفره بمشن ایک مثلا آبوریل گل چینه اسو صاد بینم کو مثلا آبوریل گل چینه و چارەسەریە کە ناوەندی هەبە یعنی وەکە بێژن بۆ هەر تشتی بایدن حتا ئاستێکی ئیدارە بایدن سیاسەتە نەبست و نەکەباب کارتینە یعنی نە هەر تشتش بۆ ئالیەکی و نە هەر تشت بۆ ئەمریکاژی ئەوێ چارەسەریەکە ناوەندی ببینن توارێ ئابووری هەروسا توارێ ئەولەجیا لەشکەریجدا از باور دکم نها او نچار دبن و بگهنه انجامه که اجبر کو بری دو روزان چینه نرازی بون لهمبر درواز بونا یا گمیا جنگی USS مکین دماکل در تنگا تایوان درواز بو چینه کارکی نه
وەکە بێژن نۆرمال بوو ئاسایی بوو ji بوێ وەکە بێژن خەمگینیەک بوو و ئەمریکا کاری دەرتەنگا تایوانێ ڕا گەمیا جەنگ دەرباز بکە لێ ئەو نێزیکاتیەکە bi taybetî ji aliyê Çînê ve hatin nîşan raberkirin yani tiştê wisa di demê pêş de jî ez bawer dikim wê Çînî bikin ji ber ku Çîn li her deverê weke raqîbeke li hember Amerîka dixwaze serê xwe rake. بله او اف وکی بجن اف هفرکی اف بریکانا کو هێزە خۆیان لەشکری لە هەرێمەکێ وەکە بێژە سەردەست بکەن یان ژی کنترۆلا وێ هەرێمێ بکەن وێ بەردەوام ببێتن بەس حتا چه ئاست وێ سەرکەفتی بە ئەو نایەزانی وەک دزانیژی کو ئەف مەسەلا پەرەی ئەلەکترۆنیک هەیە چین دخوازە وەکەت بێژم باڵا دەست بە بازارە جیهانی یا پەرەی ئەلەکترۆنیک ئەندندا بەلێ ئیجا ئەمریکا ژی نها پلانەوەی هەیە لە هەمبەری وێک و ڕاوەستە تورکیا ینی وەکە بێژن چین باڵا دەستنەوە لێبەری بیتکۆین ez bawer dikim bi taybetî dibin bandora ew da ye fîrmeyên Amerîkî dan e بله لێ ئەگەر کو چینشیا وەکە بێژن کومەکە مەزن ji wê bistîne bikire wî çaxî dikare yariya bêbilîze jî yanî dikare bihayê wê kêm bike dane yanî li gor siyaseta xwe ya borsa ya ekonomî Çîn dikare desalatdar be. Yek Necîb ez bawer dikim pir zêde dema te jî tune ez naxwazim zêde dema te bigrim em li rojhilata navîn hinekî binêrin yani bi taybetî wê serdaneke Joe Biden di demê pêş da li rojhilata navîn çê bibe heta niha tiştekî wisa rojevê danîne van nêzîkan da ez bawer nakim heta ku mesela pandemiyê li Amerîka welatiyên Amerîkî vaksînê nedanin hindekî derketin û rewşa civakî ya bazarî baş nebe bawer nakim niha Biden ji Amerîka derkeve gelo ji ber ku Biden zêde îxtiyare hinekî ji xwe jî ditirse newêre derkeve yan yani bi giranî dixwaze li ser rewşa pandemiya hindir ya Amerîka bisekine bi xwe nebe jî ekîba wî hey dikare ser biskine yani hinek hene wiha dibêjin kek Necîb yani dibêjin Joe Biden pir nexweş e îxtiyare nikare zêde bigere ji ber vê yekê va bû sê meh hatiye hilbijartin serdanekî derva çê nekiriye نا او باورنا از نتوی باوری دامه کوش بر روشا خویا تندرستی نکاره سفری بکن نا گرینگ نابینه یعنی راسته بوی گلک تشت گرینگن لی دکاره مثلا لجیک و او هر عراقی مثلا اولکاری و لشکرین عراقی لشکرین امریکا لعراقی یعنی هر افغانستانی وزیر دچه یعنی اوستن دچه وی داره زانی حیانها سروک امریکا به تایبتی وان چند سالین داویده her serok Amerika ku hatiye hilbijartin demeke dinava demeke kurta sergilaneke li İsrail jî çêkiriye tiştekî wisa jî çêne bawerim jî eger sefera yekê çê bibe ew ê here İsrail yan jî welatekî weke Afganistanê eger diyalog ser bigire ji ber ku niha tu zanî diyalog hat navbera Taliban û hikûmeta Genî Eşref berdewam dike eger ku ev diyaloge ser bigire dûrnîne û leşkerên Amerîkî vekişîne ewên ku dişer dane an ku bu erka şer çûne wî welatî vegerîne ez bawerim wê seferekê bike eger bu rojhilata navîn be yan wê biçe İsraîlê yan jî yan Iraq yan Afganistanê yek Necîb yani bi taybetî ji ber ku te behs kir rêveberiya Joe Biden piştgiriya wan diyalogê di navbera Taliban û hikûmetê dike ne belê bi hêz jî yani ev tê wê wateyê ku di demê pêş da Tirkiya çê ev tê wê wateyê ku di demê pêş da eğer encama van diyaloga baş be Taliban dibe weke parçeyeke jiyana rojane li Efxanistanê
بله Ev- بله دبا لێ ینی بۆ ئەگەر شخصی ئەس خو نەگەش بینم ئەس نابینم و تالیبان وێ بگەهیتەوێ قەنەعاتێ یانژی دێ قایل ببە و ئەشرف غەنی ئان کەسێندن یەن و حتانها شەرت گەر تالیبانێتکە ببە پارچەک ji دەسەڵاتداریە و دەسەڵاتداریەکە وەکە بێژن تێکەل چێ بکە لە ئەفغانستانê wê دووبەری و ناکۆکی و şer wê dom bikin lê herkes cavê wî li ser konferansa Tirkiyeyê û Tirkiya dê mazûvaniya konferanseke wiha bike ji di navbera Talîban û hikûmeta Efganistanê de û Amerîka jî heta astekî bilind piştevaniya wê konferansê dike û dixwazin li Tirkiye tiştek çê bibe Kengê wê konferans çêbibe li Tirkiye agahiyeke te heye? bawerim heftiya bê yani van du heftiyan da ez tam wextê wê nizanim lê amadekarî hat nekirin Belê. Yek necîb derbarê Sûyekî adarê ye Sûyekê Nîsanê. Sûyekî Nîsanê belê Belê. Di derbarê Iraqê û Sûriyê de bi taybetî tiştekên nû heye? Pentagon du daxwayaniyek da û pesina ya hêzên herêmî kir taybet hêzên Sûriya Demokrat û her wisa leşkerê Iraqê û hêzên pêşmergeyên Herêma Kurdistanê yani behsa wê kir gotî ku heta radekî bi ser Daişê da zal bûne serketîne lê dîsan jî gefa Daişê maye mena wê ne ew ku gefa Daişê wekî 2014 ye yani lawaz bûye lê dîsa gef heye gefa Daişê Belê ew ji Pentagonê derketdo ew rast e kek necîb bi hin hevalên li Herêma Başûrê Kurdistanê re jî em diaxifin ew jî behs dikin yani taylîka Daişê bi taybetî hê li Kurdistanê bi tevayî ra nebûye berteraf nebûye hê jî dibêjin grûpên ku di xewê dane hene ew ne diyar e kengê wê şiyar bibin ev jî weke talîkeyeke bi taybetî weke xeteriyeke mezin bi taybetî li Kurdistanê. Belê rasta bi taybet jî piştî operasyona Kampa Elholê wek dizanî Elhol zêdetirî 6000 însan hemû jî malbat û kesûkarên çekdarên Daişê bûn we jî şopand ku ew operasyona hêzên Sûriya Demokrat bi alîkariya lojîstîkî ya Amerîkî li kampê çêbû bi dihan berpirsên yani dihan çekdarên Daişê nava kampê da dîtin îca eger nava kempeke ku çembergirî û dûrmanên wê hêzên ewlekarî hene xwegihan dibe wê derê û berpirsên şaneyên nivîstî çûbin wê derkê rêxistinê bikin rewşê serûjin û binirxînin ku çawa cardin dest çalakên xwe bikin wî çaxîlciyekê ku berdayîne yani azadin ew çi çalakiyan encam didin. Bi rastî xeteriyeke wisa hez bawer dikim rayedarê Amerîkî jî vê xeteriyê dibînin. Di derbarê Sûriyê de ez bawer dikim yani zêde guhertineke çê nabe yani alîkariya Amerîkîya yani çawa ku Tirka digo wê wisa nebe alîkariya Amerîka ji bo Kurda bi taybetî wê çawa ku dema Donald Trump da hebû wê wisa dewam bike. Belê em wisa dibînin dewam ke û bi şêwekî û moralî yani şêwekî exlaqî jî wê berdewam bike heta ku eger Amerîka hêzên xweş wê bikişîne wek dizanî madem ji Efganistanê biryarek wê vekişîne ew dema ku Donald Trump diyar kiribû Joe Biden derbarê wê jî axivî gotiye ez nikarim heman soza ku yani vegerandina wan hêzan bidim lê ew ê vegerin di demekî nêzik de her wisa yên Iraqê wek dizanî du çarşemba borî diyaloga stratejî hebû navbera Iraq û Amerîka de wezîrên derveyên her du welatan bejdar bûn priya video konferans her wisa nûênerê Herêma Kurdistanê jî divê civînê de amade bûn ser gelek xalan we jî dît daxwayaniya Wizareta Derve ser gelek xalan li hev kirine û
و سر پرسن اولکاری راوستیانه ین آبوری ین جنگه ین روشنبیری چاندی هر واری دا دانوستاندن هات نکرن و سیاستا اداره بایدن اوکو بنرمی هر تشت ویبگه انجامکی بله یک نجیب yani çıtış çenabı. Em li vê derê wisa dibînin yani ez jî wisa dibînim qasî ku ez dixwînêm dinêrim guhdar dikim yani di nêzîkatiya Amerîkayê da ez bawer dikim di demê pêş de wê helwesteke wilo çêbibe yani di navbera Kurdên Rojava û her wiha Tirkiyeyê de jî wê hewildaneke ji bo diyalogê çêbibe em tişteke wisa dibînin dibin piş perdean da tê gotin ku ev tê axaftin yani Amerîkî wê bixwazin Tirk û hêzên Kurd yê Rojava bi hev re bikevin nava diyalogê û tê gotin ku di nêzîkatiya Amerîkayê de bi taybetî çawa ku Amerîka nêzîkê Başûrê Kurdistanê dibe wilo jî wê nêzîkê Rojavayê Kurdistanê bibe çawa ku di demê borî de Amerîka bû navbeynkar di navbera Başûrê Kurdistanê û Tirkiyeyê de wê heman hewildanê siyasetê di navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyeyê de jî bimeşîne. Tu çawa dibînî? دیتناتا راسته که احمد دیتناتا راسته اجید وی باوری دامه لی وقت دزانی اف مسئله ننویه جی کevin داید چندین سال امریکا حول ده کو کرد نزیکی یک بن بتایبتی جی هزین کردن روجاوا کردن سوریه هر دو عالی با عالیکاریا امریکا چندین جاره حول داید کو نزیکی یک ببن لی مخابن از بو هولدان امریکا گلتم لی مثلا کو امریکا و مثلا کردا گریدای پتر کردا بخویا یعنی کرد خوب پرز گریکا خونه نکو کسکیدن اسو ساده بینم او راست او جبو همو کردا تی گوتن بله اگر کو کرد مثلا یه هریب صناهی و چارەسەریە که هری نزیک کرد سوریه بخواد دکارن پشتوانی امریکا و یا نافنتایی ورگرن ده 24 ساعتان دا هر دو هز هر دو آلین دجبر بگهنه راستیه که بگهنه قناعته که اگر ام خو پیگ دنگ داخوازه خوا بگهینینه ناوندن نافنتایی بگهینینه امریکا بگهینه یکیتی اوروپا او التوارا ما بین لی دما ببینم که هر کرد خوا دجاتی هفدود کنو دو بریا ناو بینوان داهی و هر یک دخوازه او ده صلات دار به هر یک دخوازه او بخوا بکشه او جی دیویژن نا ام چه مجبورین یعنی حتی ما باشی آواد وید و باشی خوانه وید یعنی اف پرزگریه کامازن یا نافخویا کردایه کرد بخو پرزگریه که خوانه مخابن اواک برینه که کوره بله yani وهلبت يعني دست ولات هرمی جی gelda bi taybet Türkiye hatta astekî bilind naxwaze çi Kurd çi ciya aşkera dibêje yani ev siyaseta wê ya aşkera ye naxwaze Kurd li çi ciyekî rihet bibe û bigihin hev Kek Necîb pirsa dawî yani mijara dawî tu zanî li Tirkiye tim tê axaftin yani bi taybetî muxalefeta Erdogan dibêjin Erdogan sivê ji xew radibe li telefonê dinêre gelo Joe Biden wê kengê telefon bike tiştekê wisa li Amerîka di çapemeniya Amerîka de tê axiftin rastî ne qas lê dîsan jî gelek cara rojnamevaniya Amerîkî dibêje çima heta niha mesela Biden telefona Erdogan nekiriye. Yani bi pir serokên dewleta re axifiye ama bi Erdogan re naaxife. Belê bi gelek serokan re axifiye lê bi Erdogan re naaxifiye. Ew jî weke me got rêveberiya Biden heta astekî mesela exlaqî da wê baca pirsên mafên mirov û azadiya ramanê nede. Ji ber wê yekê ez dibînim ku Biden heta astekî ne li dij Erdogan e. Lê ew dixwazin Tirkiyeke bê Erdogan. Yani ji ber ku wek dizanît helbijartinan jî de axiftineke gelek giran gotibû
اردوغان Aha. يعني دماكو بحثا اردوغان و هوال نزيك ين دونالد ترامب كري اخنك جيران قوت بو اردوغان جبروي كيجي از بارم حتى شخصي واخلاقي جي نكر وصا زيزي بيراباخ لدماكو به مثلا چارەسەریە سەر چارەسەری و دیالۆگا چارەسەرکردنا پرسگرێکان di navbera her du welatan da an jî navxweya Tirkiyeyê da wê Biden amade bel gel baxvel gel rûne danûstandinê bike ev ne pirsgirêk ji bo serokên welatan bi taybet ji bo serokê Amerîka. Yani bi rastî tiştekî wisa di nêzîkatiya hikûmeta Biden da rêveberiya wî da heye ku Tirkiyeyeke bê Erdogan. Eşkere nayê gotin û nikarin eşkere jî bêjin lê Belê me yani bi nêrîneke rojnamevantî merû dikarin bibînin ne? mirov dikare bibîne û hezek jî heye ya wisa. Ji ber ku tu dizanî di dema Erdogan da gelek tişt çêbûn. Yani ev mesela heta derkirina van rojnamevanên mezin, behsê alîkariya bi Daişê ra, mesela kirîna S-400 ew dibînin ku eger kesayetî wekî Erdogan serdesalatê nebar Tirkiye ev tişte çê nedibûn. Yani nemumkin bû ev tişte çê bibane. Ya duê tumuh û heza Erdogan ya dervey sinûr Amerîka wê jî dibîne. Yani ew Amerîka dezvalana rawasta dema ku Tirkiye li gel hêzên İslamiyên weke bêjin Îxwan Muslimîn li çi welatê hebin an jî li gel Rusya, li gel Çînê, li gel İranê bibe blokek û li hemberî Amerîka xebatê bike. Ew ji bo Amerîka tiştekî ne wesapsanahiye yan jî nenormal e ji bo Amerîka. Ji ber wê yekê ew dixwazin ku Tirkiye bi çi şêwe bîtin wê çarçova nizîkatiya hevbendiyê da bimîne. Bi taybet ji ber ku endama NATOyê ye û ew dixwazin Tirkiye wê çarçovê da her bimîne lê ne şert e ku her Erdogan serdesalatê be. Belê. Teknecî Tedî ewan edmîrala jî yani heta daxuyaniya wan jî bandorek heye li ser siyaseta navxweya ya Tirkiye. belê. Mesela yeke sekular têxwastin piştevaniya partiyên sekular têkirin Amerîka, Yekêtiya Ewropa ev hemû yani ew hez dikin ku ev hêzên heyên yên miyanraw li ser desalatê bin. Ji ber wê yekê tedî jî we şûpand dîdara Reuters gel Selaheddîn Demirtaş bangeke wî jî ya wisa hebû. Yani xwe li helbijartina negirin destekekê weke bêjin hevkariyekê, hevpeymaniyekê çêkin ku ji dervey Erdogan be. Yani li dij desalatdariya Erdogan be. Belê hewldanên wisa çê dibin lê belê wê çiqa ser bikevin ne diyar e. Keknecîb do li vê derê du roj berê îro ket weşanê min bi rayedareke Cemaeta Gülen ra bernameyeke çêkir. Wî jî li vê derê digot bi taybetî niha li Tirkiye mesela ew darbeya 15 Temmuzê 2016 da çêbû. Yani ew hewldanên darbeyê digo ew bi taybetî yani ji aliyê klîka nêzîkê Rûsyayê ve hate çêkirin û serkeftin ew general leşkerê Tirkan ku niha li hefsê dane pirê wî ew kesên alîgirê Amerîkayê ne yê Ewropayê ne. Yani li Tirkiye di nava dewleta em bêjin Kurd de bi taybetî giraniya Rûsyayê zêdetir heye. Ew mijara S-4 jî wî awayî kete rojevê û di demê pêş te wê hewldanên Amerîka û yê Ewropayê jî wê bi wî awayî çê bibin. Yani guhertineke wê di nava siyaseta Tirkiyeyê da çê bibe. Ew tiştê ku te gotin hevdû temam dikin û pêva girêdayê ez dixwazim ji te bipirsim gelo nêzîkatiya Amerîka li wê Cemaeta Gülen
و د نزیکاتی امریکای دا گوهرتنه که چه ببه یا نه دوزانی مرکز جماعت گولن نها امریکایه بله نا باور ناکەم وەکە مەسەلەکە پەیوەندیên دیبلۆماسی ئاژی تێکیلiyên سیاسی ez باwer nakim lê ew ê Amerîka gûlen teslîm neke yani yek jî wek dizanî yek ji mercên Erdogan û diyalog pêşketina diyalogê li gel Amerîka pirsgirêkên herî mezin êk ya Kurda ye ya duê ya mesela gûlen e meseleke pir giring ye ji bo Erdogan ew dibêjit eger ku min weke bêjin îmamê wan serokê wan girte dest tamam êdî ez ê her tiştî tişêm li dijwan encam bidem lê ew ê Amerîka bawer nakim gûlen teslîm bike ew ji vî alî da belê lê ji aliyê dîblomasî û ku weke bêjin peywendiyên dîblomasî li gel cemaetê gûlen na di çarçovê îstihbaratî da dibît peywendî hebin lê Amerîka dîsa jî gelekî jêk cuda nake yani tabiatê Amerîka wisa ye dema ku welatek hebe ji bo wê hemî fîat hemî sinfên wî welatî weke yêkin yani yekî ji yekî din naçêtirîne بله tiştekî tu bixwazî lê zêde bikî heye tek Necîb na her ev bû hêvîdarên ku weke çawa plana demokratan yan jiya Bidenî heye ku bêşer bi diyalog û bi aştiyane her tişt çê bibe wisa be û milletê Rojhilata Navê jî ji şerra mandî bûne li her cihê cîhanê ji şerran mandî bûne ev pandemiya cîhanî jî kete ser belayeke cîhanî ye ji bo ku xelk bi azadî bi xweşî bi gejbînî bijîn hêvîdarên îdara nû jî alî kar be ez te pir spas dikim bimîne di xêr û xweşiyê de serçavekek Ehmed bo min jî xweş bû danûstandin û sohbeta bi te re xweş e hêvîdarên eger kêmasiyek hebî temaşevanên me jî li me biborin kêmasiyeke tune em rojnamevan dema diaxivin carna tiştê em bêjin ku ne li rêye jî em dikarin bibêjin mafê me rojnamevan heye ez pir spas dikim te gelek savî berêzî yekek temaşevanên hêja em gihîştin dawiya bernameyeke taybet bimînin bi xweşiyê da heya careke din silav û hurmet silav rê